Hatuyo nga maproteheran ang mga kinabuhi og propiedad han Molupyo han Eastern Samar. Hapanahon han dulok pagbaha og sugadhin mga dagko nga kalamidad. Iginpaod haligid ha kadagatan ngan katubigan in 160 nga flood controls ngan mga seawalls han bug-os nga probinsya han Sinirangan Samar. Mga balay na naaabot hit tubig nga kunwaray hit yan na siwol ini nga amon mga bablay din hit amon din hit coastal nga area hit kabablayan hit tubig hit din hit kabablayan kunwaray hit siwol nga ikinhatag ni kong sanglit asya din kidadakoy nga amon igin pasalamat iya nga iginhatag it niya nga ito na siwol. Asa ini ang recruiter na ikinataghaamon ni Congressman hadtuhan gobernador Pahiya. Hadtuhan wala pa niya ni recruiter dako manggod ang perwisyo haamon ang barangay kay ini na dako an naiiban hantuna nag-iirot na nagkakamayagahin soil erosion. Yan na wara haros waray na nga ni kay ibani darang maupay manggod an kahimo hini nga recruiter. Salit dako ito namong pagpasalamat kan Congressman Ibardone nga gintagan kami ini nga proyekto. Ini asa ini ang project ni Congressman Ben P. Ibardone han Barangay Santo Niño Siwol nga diin maupay it ngandak it pagkabulig iton constituents iton Barangay Santo Niño. Nakahataging kaupayan, nakahataging kalinisan, basta nga tanan nakahatagin nakakuha yung kataragman kung naabot yung mga kalamidad ito naman barangay. Magkuha ng balod, nagkaabot nga lang may mga balay, nagkakaruruba, pero ito, labi na bagat. Dako na naging ibang balangan barangay 5 kay primero ang mga tauhan didi labi na barangay Sapang Bato o Sapang Bato nga area naniingat tulog na hinbisang kung bagyo kung ano nga mga kuanin panahon na bagat diri na hera nakakuha ng dagat sa sakong. Dako gud itak pagpasalamat kang Congressman Ibardone darahin hini nga siwol kay gidadako igud in nga pakabulig haamon. In kaso in mga kalamidad nga umabot amon panagang ini nga iya igin implement dinhin amon barangay nga siwol. Ini manggod nga siwol gidadako nga benepisyo katawan. Una pagproteher iton kinabuhi ngan mga kagamitan nga tanan nga dako nga bagay kayo no nga panahon so ben akon binabatian mga una nga mga tao din an sulangan sinulod hin balod kadako nagkarorobaan mga balay. Asya ito niya nga dako kami dako mo it akon pagpasalamat ini nga project ni Congressman Ben Ibardone.